Таңара жетигер кирихени браханига сарсырдатан литургия толоруттан сагаланна. Бу күн быхачы Иисус Христос ярдан үлүскө сүрәхтенен жоңго сергега колу бур көрдөрбүтэ. Ол кемге боллаган эше биһиги бу браханиги таңара көстүбүт күн эден аттыбыт быга явлениеден. Тойди терген кини хүрәхтене турар кемигер каллаан ахыллар онна каллантын болла колуп түһер сибитейтин. Ол көн кини түһен хүрәхтене хеджер Христос үрдүер келен олорор. Аны мол бу кини яка хибитейтин түстө денетиллер. Жон сергетүе санатынан салайылан үтүө кеске кубулуйбут өрүскө сөтөләһин быйыл болбата. Таңара жете 2 сылын кирихенетеагы уну сибетигинен олохтоохтор сибетии уну мантан келен ыллылар. Бу хибетии уну эмтеах уден аттылар. Эджер кихе кырдык. Онда эмин кытта иһин буну улана ачык иске ихер үчүгей. Tubuh sibeti badalah jabun. Tadorowain jeminti ihari hunari. To nati chimeshi nurdum. Заздравейн. Тумбу бурига утаңараги специально галами. Ва удут эветтен китен лачу. Алла мутатум мутат. Тубуга коври хикке карага букка иһэнде когораттаханын uuне бэхэджэр булаханы кени курук сигитискана курук юдороветугар ки ваканагар тумулгар барта оустугалах. Сылга бирде бүгүнере у составылар ерин науканын такастан тураллар. Сибетей у итагайар кихияка үтүө жайыларын орор. Жени уты растыр, эмтир, ураты күстях. Василина Федотова, Дмитрий Аврахов, Саха телевидениете, Үэхэ Бүлү.